manapon po kaya katamongan. Ihabetala po rin kapasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynaldo Giao, Constantine, Bless and Christopher Apinmuar, Richard, Paulo, Ray and Ricardo Giao, Manuel, Epipanya, Doc Mike, Lisa, Marvin, Cherry, Mandrick, Mick, Erica, Yanko, Michelle and Prince Tamundong, Kennard and Anna King, Juanita, Jaime, John, Jolie, Javier, Melchor, Clarita and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Santiago, Joe and Nereo Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Erwin and Erwina Jade, Jerome and Yasmin, Roel, Diwa, Andrew Maninang, Nicolas and Ami Sikat, Josie Hack, Jimmy Hinko, Annalyn and Joel Hinko, Jess and Melly Soriano, John and Juanita Manalak, Rodel and Chinky Manalak, Eduardo Gilas, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Cheng Castro, Cheryl Regala, Hasmin and Bong Enabes, Tess and Romeo Lasco, Mercy and Chepri Rabadon, Francis Lasco and family, Joel and Ann Hinko, Jose and Juliet Rivera, Josie Hack and Jimmy Hinko, Adolfo Garcia, Rodrigo Ocampo, Benvenido and Anisha Tungol, Braulio and Abreta Manlutak, Van 48 Lumanog, Edson and Eloisa Lumanog, Mike, Nico and Maiko Bautista, Romeo, Tita Erica and AJ Lumanog, Pontanos family, Erwin and Erwina Jade and Janela, Jerome Malik, Hasmin Serrano, Jamie, Juanito and Melissa, Mitoni, Randy, CJ, Pebrero, Marisa and Marvin, Michael and Miguel, Maricar and Kim, Yuan and Marciel, Adolfo Garcia, Ronnie Gatus, Ning Paharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Joseph and Lisel Sapanta, Edgar Gatus, Primitivo Fonse, BNP Choir Family, Arturo Sr. and Christy Torres, James and Elisa Santiago, Abigail Taginod, Alex and Generosa Yato, Almario Sikat Family, Jesus and Lourdes Ocampo, Edman, Justin and Eli Abisamis, Ethan Jose, Chess and Melly Soriano, Chani and Juanita Manalak, Mike and Diane Marin, Rene and Ines, Agustina Yuson, Birthday, Maria Lourdes David, Julieta Ducot, Edita Garcia, CJ Gio Haru, Mark Hinko and Marlene Hinko, Martin and Lim Sr., Safe Travel, George Taginod, Wally and Moises and Henadina Between. Para king makapasubaling kayadwanandi, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Schultness, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland, Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Udarbe, Brance Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emelu and Ethan Digicomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios, Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda,
Ner Arlene and Ferdy Nuque, Lita Manarang, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Reggie Calma, Jason Reyes, Jonan and Jeffrey Reyes, Stephanie Mendoza, Leila Gasak, Kiana Cabilao, Florentino and Melba Suba, Aileen Gonzalez, Reyna Sanggalang, Francisco Mangiliman, Ponciano, Juanita and Lenita Rosario and Eduardo Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima, Dali Manlutak, Joy and Chika Rion, Junsan Paul and John Patrick Pasyon, Rowena Pasyon, Willie and Irene Castro, Leo and Chris Chicharing, Kristan and Jenalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Arcel and Sangrila Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bito, Martin and Jem Palo, James Frederick Layo, Betty Ong, Minerva Concepcion, Charmaine, Carissa Marie, Ronilo, Jennifer, Rain Jasper, and Conrado Vista, Cecil Cruz, Kevin David, Randolph Latore, DJ Castro, John Mark Abarde, Patrick Miguel Vista, John Alfred, April, Aliana Maria Anica, Alfredo Jr. and Alicia Kayanan, Patrick, Janina, and Miguel Rivera, Kyle and Cha Cinco, Stephanie Magtoto, Kiana Cabilao, Leila Gasa, Kristen Lapira, Marinel David, Yen Lopez, Paul Aquino, Shena Ibon Lasatin, Noriel Lagman, Raymart and Mariel Laika Manlutak, Ervin, Christina Clay, and Mark Ivan Sanchez, Abner Eugene Gosum, Maxen Chuo, Pilar Ocampo, Charlene May Gosum, Princess Joy Ocampo, Mark Henner and Cherry May Paharit, Michelle Ann Paharit, Arturo Torres Jr., Aldrian, Aaron and Eliza Rose Kayanan, Mark Leo Crisalin Gatus, John Paul Isaac, Patrick J. Serrano, Noban Niel Nicole Nisha Ocampo, Jolan Pineda, Alan, Jolie and Celia Pineda, Sally Santos, Nesnes Sumang, Antoinette Wasson, Miles and Lolita Galang, Nimpa Galang, Grace and Virginia Kayanan, Julieta and Vivian Lapira, Andre Tiope, Josie Tolentino, Ronald Flores, John Vincent Malik, Rizal Colala, Sean David Agabao, John Albert Calma, Rodrigo Elman Danilo Macalino, Rodel and Chinky Manalak, Narding and Teresing Bautista, Jonathan Beverly, Jervis Juan and Scarlett Bautista, Joseph Alan and Cake Between, Ruth Locus, Paraking Malagwang Kapaldanan di Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Minerva and Chomar Kembao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Canonero, Estrelita Soriano, Jordana Mesetti, Alfonso Nuque, Santiago Tayag, Glenn Nuque, Joseph Gosum, Henedina Bituin, Beata Canonero, Benedita Amante, Kate Villar, Robert David, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Gunlaw, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Ropina Bauge, Natividad Ocampo, Domingo Kayanan, Janela Malik, Maripe Cabid, Micaela Yume Pangan, Antonia
Divina Inasing Evangelista, Catalina David, Belen Manyo, Bonatina Sanchez, Armando Dungca, Karen Bautista, Eleuterio Ocampo, Rosario David, Flora Tambalo, Ken Rosal, Araceli Valerio, Grace Cancio. Paraking malagwang kapaldan ng dadi, Teodora Macaspac, Manuel Bustamante, Coring Enriquez, Homer Pagador, Veronica Bustamante, CJ Aileen Akiko Chocamato, Jordana Mezzetti, Gabriela Ragonesi, Edwin Manlutak, Aiden Marcus Lopez, Louis Gosum, Rosario Gilas, Mark Villa, Jose Castro, Josefina Calma, Luis Bisda, Leonardo Cayanan, Visel Borlongan, Dionisio Cuenco, Norma David, Erlinda David, Romeo Lasco, Josie Hinco, Marita Paule, Maria Gracita Santiago, Teodora Macaspac, Manuel Bustamante, Coring Enriquez, Veronica and CJ Bustamante, Aileen and Angelito Ocampo, Lucia Flores, Rowela Pantig, Matthew Magcalas, Angelita Dabu, Irene Usman, Rebecca Clemente, Dorita Paguntalan, Paulita Gulapa, Roberto Clemente Jr., Leonila Macapagal, Ramon Tuazon, Manusay Santos Yato, Roel Magalang, Selina Gosyoco, Loreto Ocampo, and Annalisa de Guzman. Paraking kapayapan ding kaladwada di, Romeo, Tito, Lourdes Bernardo, Hayden Leonila, Heidi, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Hertudes, Celedonio, Cesar Rogelio, Oscar Angela Francesca, Precious Angel, Ruben Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosario, Marcelo, Pacifico Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Buenvenido, Antonio, Florentino, Loreto, Pedro Cecilio, Julio Julia Medala, Hamilcar, Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme Marcelina, Carmelita, Noel Takeshi, Nestor Hilario, Cristina, Roberto, Nestor Jess Pascual, Mary Josephine, Efren Hilda, Encarnacion Ernesto, Benedict Alan Maria Roberto, Nemerato Benedito, Glenn Juliana Segundina, Chodoro Sr., Joel Clarita Almario, Anacleta Domingo, Emmanuel Peping Bituin, Rodolfo Luz Viminda, Nicolas Apolonia, Herminia Pablo, Hermenihilda Victoria Felipe, Marivic Antonia, Ryan Miguel Pasencia Corazon, David Jerry Cora Humbilina, Nuring Pido Jesse, Ronnie Among Popong, Annie and John King, Melly Reynaldo, Juanita Alfredo Sr., Adelaida Macario Epifanio, Arsenia, Jerry Serafin, Rosalinda Victoria, Adelaida Macario, Marcelino, Ernie, Justin, Mirna, Pablo, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Santiago, Corazon, Rafi, Randy, Charlie, Fernando,
Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Jomer, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall, Godofredo, Josefina, Ruben Sr., Saturnino, Charmaine, Jeronimo, Roy, Manex, Jimmy, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Teresita, Alfredo Sr., Elena, Reynaldo, Raymundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Archie, Nico, Estela, Catalina, Tekla, Ramon, Resgi, Benedicto, Arsenia, Jerry Maria Arsenio, Angel Veronica, Felix Magdalena Abelrado, Rita Francisco, Eugenio Felipa, Rachel, Oscar, Epifanio, Cesar, Paquito, Hermania, Crisanto, Paula, Jenaline, Jesus, Trinidad, Roberto, Juana, Pedro, Carmen, Nelly, Rogelio, Ledelia, Jeffrey, Juan, Cecilia, Jose, Virginia, Carmen, Marina Jr., Junior Peping, Teresita, Lourdes, Paulina, Alfleda, Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Mark Ryan, Poncio Juanita, Nenita, Emerenciana, Salvador, Lucia, Jose, Reyno, Ronnie, Romel Merado, Grace, Maximo, Wilmar Encarnacion, Genaro, Nestor, Irene, Cecilio, Aurea, Eulalia, Josie, Lourdes, Narciso, Aurea, Benjamin, Cecilia, Paquito, Herminia, Crisanto, Paula, Jeneline, Jesus, Trinidad, Roberto, Juana, Pedro, Carmen, Nelly, Rogelio, Ledalia, Jeffrey, Juan Cecilio, Jose, Virginia, Carmen, Marina, Junior, Lizelle, Calixto, Norma, Alma, Carl Joseph, Alexander, Felix, Angelo, Arnold, Jel, Virgilio, Roland, Angelita, Federico, Rosita, Rogelio, Josefina, Francisco, Celerina, Cecilia, Alejandra, Francisco, Milagros, Emilio, Galang, Rodelata Bautista, Filomeno, Eufronio Ocampo, Emily Vicente, Virgilio, Roland, Angelita, Federico, Rosita, Rogelio, Josefina, Francisco, Celerina, Cecilia, Alejandra, Francisco, Milagros, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Miguel, Maria, Juliana, Among Damaso, Jose, Apolonia, Romel Salvador, Urjan, Ernesto, Hermias, Eugenio, Antonia, Asuncion, Jacinto Jr., Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Virgilio Jose, Apo Nene, Apo Sinto, Apo Anu, Apo Punang, Apong Mameng, Apo Pepe, Pascual, Ricardo, Cataling, Domingo Sr., Monico, Sani, Pascual Sr., Catalina Tayag, at ding sablang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaga nakakarela. Maya pagat panapon po. Ing bula na po ning Oktubre, bula niya po ning Santo Rosario. Obat po itamong Katoliko, pangadyan tayo ing Rosario. Ing Rosario, king baluta mo, may limbagya kanita pang bandang libutad ning siglo. May kilalaya iti bilang pangadi dareng taong biyasang mamasa karing kasulatan. Dinalan 50 igpami, ing pangadyanda, gamit ing pakaboknol alubid, ban alila magkamali, king bilang daring igpami, bilang karelang pamanalangin. At kay bat na ning mapila na panahon na milabas, miyabeya ing Bapo Maria at ligaya,
at ngeni kasalukuyan, miyayaliwang pangadi ing miyabe, king Rosario. Ing Rosario, bistat man alayo king Biblia, dapot ing kalamnana, deng misterios, basila king Biblia, inyasat king balang pangadyan taya ing Rosario, kaya katamulang pigugunaman, ing biening ginutamong Heso Kristo at Birhen Maria. Misterios king Tula, ing pamikatawa ng tao ning anak ning Diyos, iba't yakang Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 28. Inyang tinubod nening Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, Galilea, para munta kang Maria, at nga naning Anghel kang Maria. Ing kapayapan manatili keka, ing ginu at keka, at binendisyonan na kang emonano. Ing pamandalo ning kakamal-kamala na Birhen kang Isabel, bat kang Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 41. Delawaning Maria y Elizabeth, apinsana, at kabud dimdamne ing siwala ng Maria, ginaloya ing anak at yukingatyana at ngana. Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad ya ing anak amibait keka. Ing pangabayit ng Heso Kristong ginuta mo, iba't kang Lucas, Kapitulo 2, versikulo 7. At bayit ni ing pangani ng anak alalaki, binalot ning lampin, kinerane king lalabangan, uling alang lugal para karela, king pipaglayunanan. Ing pangadawon ning Niño Jesus kin templo, iba't kang Lucas Kapitulo 2, versikulo 27 hanggang 30. I Jesus dinawon de ding pengari na king templo agpang king kautusan. I Simeon king panagkat ning banal ay espiritu kimunani at pepasalamat yaking Diyos ngana. Ginu ngening tiparan mo ing kekang pangako, paboren mo ning painawa ining kekang talasuyo. Ikit dane mo rin ding matako ing kekang pamagligtas. Ing pangayakit ng Jesus king templo, iba't kang Lucas Kapitulo 2, versikulo 45 hanggang 47. King Katlongaldo, ikit de kilub ning templo, makalukluk yang kayabe daring Hudyo at talaturo. Makiramdam yo at mangutang karela, may nga pamulalala ding sablang may karamdam kang Jesus, king kabyasnana at pakibat. Misterios king Sala, ing pangabinyag ng Jesus, king Ilog Jordan. Iba't kang Mateo, Kapitulo 3, versikulo 16. Kabinyag ng Jesus, agad yang sinaka king Danom, at may buklat ya ing banwa. Ikitne ing espiritu ning Diyos at kukuldas siyang balamo metong apatipati at tinukluya keya. Ing kasal king Kana, iba't kang Juan Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5 at 11. Inyang megisa ning alak at pebalo ng ima ng Jesus kayo, nga ng Jesus, babae, paboren mo ing oras ko e padinatang, nga ng sinabing imana kareng ipos, daptan nyo ing nanumang sabyana kaya kayo. Iti, milyari karin kana Galilea, iti, yaing mumunang milagro adepat ng Jesus, karina pepakit ing kayupayana, at iti meging dala nening pamaniwala, rakeya, ding alagad na. Ing pangapahayag ning kayarianing Diyos, iba't kang Marcos, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15. Mintaya i Jesus Galilea at penaral na ing mayap abalita ay bat king Diyos. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi at malapit ni ing kayarianing Diyos. Sisya nyo la at painggulutan ding kaya kayong kasalanan at maniwala kayo king mayap abalita.
ing pamanaliwa na aske Jesus. Ibat kang Lucas, Kapitulo 9, versikulo 29 hanggang 35. Kabang manalangin niya, minaliwaya itsura ing lupa na at meging makasilo king puti ing imala na. Ngana ning siwalang ibat kimbiga, iti ya ing anak ko, ing kanakong pinili, pakiramdaman niya. Ing pangatatag ning banal ay Eucharistia, ibat kang Mateo 26, versikulo 26 hanggang 27. Kabang mamangan lang, kinangwayang tinape i Jesus, pe pasalamat yaking Diyos, pe miraso ne ing tinape, at binyene karing alagad na, nga na. Tanggapan niya iti at kananye, iti yaing kanakong katawan. Misterios king lungkot, ing pamanalangin ng Jesus king mula ning Getsemani, ibat kang Mateo Kapitulo 26, versikulo 39. Sinulong ya pang bagya at sinakabiyaking gabon at nganang menalangin. Ibpa ko, nung malyari idayo me kanako iting kopa, oneng aliwa ing kaburyang ko, nune ing keka yaing matupad. Ing pangabatbat ng Jesus, ibat kang Mateo Kapitulo 27, versikulo 26. Pepabulos ne kanitang Pilato i Barabas at pepabarog na ning mang latiko i Jesus at sa kanya binye karela bareng ipako king krus. Ing pangapatputungan ng Jesus king koronang suksok, ibat kang Mateo Kapitulo 27, versikulo 28 hanggang 29. Likas de kang Jesus ing imala na at pepasuluran deng balabal amis na kaluto king kule, kay bat na nito, ginawalang koronang suksok aliniko at pinutong de kang Jesus at pepatalanan deng metong atimbu king gamat ng wanan. Kay bat, siklod la arap na at pisunusunure, ngarang sasabi, Luwidia ing ari daring Hudyo. Pamamusa ng krus Jesus, ibat kang Mateo Kapitulo 27, versikulo 31 hanggang 32. Inyang tiknangan ding insultuan, likas de kang Jesus ing balabal at pepasulod deng pasibayo ing imala na at kay batlin walde banipako king krus, kalwalda king siyudad asa ganande i Simon, pinilit deng memusan king krus ng Jesus. Ing pangamate ng Jesus king krus, ibat kang Mateo Kapitulo 27, versikulo 50 hanggang 51. Pasibayo yang kinulait masikan i Jesus at mepatadya pangisnawa. Ketang penandita ita, megabakya ing kortina na ning templo, manibat babo ang galalam, minayon at may bangal lading pansyon. Misterios king ligaya, ing pangasubli ng mebye ning ginung, ibat kang 1 Kapitulo 20, versikulo 8. Linubya naman itang aliwang alagad, aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya. Era pa aintindihan kanita, ing sasabyanan ning kasulatan, king kailangan niyang subling miye i Jesus. Ing pamaitas na banwa ning ginung, ibat king dapat Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 9. Pekibat ng Jesus karela, ing kayo pa yan ng igpako, yaying mitutuldo karing panahon at karingaldo. Oneng, mikatmon kayong banal ay espiritu, at ikayo ding maging testigo ko, ang gana karing wakas ning yato. Kay bat, mita siya banwa, kabang makalawela kang Jesus, at pimpanane ning biga, king panimanmanda. Ing pamanipaning banal ay espiritu, ibat king dapat Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Kay bat nanita, ikit dalang mikakalat, ding balamo, dilang api, at mikaatin ya kareti, king tulid na, ing balang katao.
mikat monlangan king banal ay espiritu, megumpisa lang migsalita, karing miyayaliwang amano, agpangking binye na karela, ning espiritu. Ing pangadala na banwa, ning Birhen Maria. 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 14. Maniwala tamo, king mete ya Jesus, at sinubling mebye, inya maniwala tamo, king pasublian nala namang mie, ning Diyos, ding sablang mete, amanalig kang Jesus, ban iriabe nala kaya. Ing pangakorona na banwa, ning Birhen Maria, iba't king kapahayagan, Kapitulo 12, versikulo 1. Kanita, lintoya, kimbanwa, ing metong ama kapagmulalang tanda, metong yang babaeng makaimalan kingaldo, at makatuklo babo na ning bulan, at atinyang labingadwang batwin, ing koronang atyo, king buntok na. Ing rosaryo, bistat man alayo king Biblia, dapot ing kalamnana, deng misterios base laking Biblia, inyasat king balang pangadyan tayo, ing rosaryo, kaya katamo lang pigugunaman, ing biening ginutamong Heso Kristo at Birhen Maria.
Anting meto nga pamilya, mitipon tamo, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Hing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. At kaya ka antimo rin. Pakamalan kong kakaluguran, kaniti pungaldo pagmasusyantaya, ing 28 Domingo ning karaniwan na panahon. Pasalamat tamo king Dios, karing da kalapenan di ta delakit nakatamo ibat karing kaya katamong kalungkutan papunta king tula. Delakit nakatamo papunta king kanawan. Pasalamat tamo karing alanganggang pakalulong pagkalub na kaya katamo. Lipat na rin kaya katamong kainan ng puwan kakulangan. King kataymikan na rin kaya katamong puso. Ganakan talaret ang dakala penandit. Tamo meging mapasalamat. Karing grasyang maluwat na ng pagkalub kaya katamo. Tamo meging mapasalamat. Karing grasya at regalong at suna king harapan tamo. Dapat pinili talang elawan. Pinili talang egalawan. Pinili talang egamitan. Parang ikakayap tamo, ikakayap daring pamilya tamo at daring taong mangailangan. Manyawad tamong sikan na ng pon kapatawaran, uling inginu, mamuya at mapagmalasakit kaya katamo. Iyag kastangin ning miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos Diyos, sa mayupayang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip isip pamana pamano dapat at miyaliwang kakulangan. Ulinita, Ulinitay panigapuko kang kang Santa Maria ang kapilanman Berhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iyuli na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy pamingat syubanwa, mit mong sika ng dapat mamuning luban tabayanan ning gamat mong malugod at maganaka, ing balang pinandit ning aldomi. Umeka harapan mi kekabaning pamaglakbe mi king biye, makaunang pakibaluan ning pamangailangan mi, at ipain tuluting mi sakab kami. Itubod mi ing kekang espiritu, banpisan meto nga na kami king kasalpantayanan, banking pamakirake mi king kekang kasuywan, makapagsaya kami harapan mo. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king kadwarang libro, dingari. Inaaman, dinulungya king ilog, at miglungad yang pitong okdo king Hordan, antimoing penabili na kayang Eliseo, at misubling pasibayo ing kayang laman, melinis antimoing laman ning metong abingot. King pa magbalik na kang Eliseo, kambering sablang mamantabe kaya, melawos siya kilugbale, at king arapan ng Eliseo, nga nang migsalita. Ngeni ko akikilala, king alang aliwang Diyos, king mabilugayato, nunemo ing Diyos ning Israel. Ngeni, tanggap ko sanang metong arigalo, kening kekong talasuyo. Dapat i-Eliseo nga ng mekibat. Nung makananuyang mabiye ing ginong kanakong susuywan, makanyang kong tanggap, nanuman. Inaaman, pemilat neng tanggap, dapat tinanggiyay Eliseo. Inaaman nga ng sinabi kaniti. Antinaning eko bisa, payintulot yo kening kekong talasuyo, ing mipagkalubanan niyang gabon, agyurang idala, ringadwang asno, ulinging kekong talasuyo, kapilan man, malyaring mampang, ayin adurulukan, o kaya nanumang sakripisyo, kingaliwang Diyos, nunemo king Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Karing bansa bilolog ning Ginoo, ing magligtas ng upaya. Karing bansa bilolog ning Ginoo, ing magligtas ng upaya. Dalitan niya yung bayong dalit ing Ginoo, uling ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Karing bansa bilolog ning Ginoo, ing magligtas
ng upaya. Pisyag ning ginuing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pangako na king balen, ning Israel e nakelingwan, karelamit muyang lugod ampong katapatan. Karing bansa bilalag ning Ginoo, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato. Puriyan me kang bering dalit, ako lisak ning tula. Karing bansa bilalag ning Ginoo, ing magligtas ng upaya. Karing bansa bilalag ning Ginoo, ing magligtas ng upaya. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Ganakan me i Heso Kristo asinubling mebye at menibat king lahi ng Aring David, yo ing maya pabalitang panaral ko, magkakasakit ko at makatanikala, anting kriminal uling panaral ke ing mayap abalita. Dapot ing amano ning Diyos, malyaring itanikala. Pibabatan ko ing sablang bage, alang-alang karing pinili ning Diyos, ban kam tanda naman ing kaligtasan, amanibat kang Kristo Jesus, at ing ligayang alang kapupusan. Tutuya iting kasebyan, nung mete tamong kayabeno, mietamo namang kayabena. Nung manatili tamong mibabata, makipagari tamo namang kayabena. Nung isakwil tayo, isakwil nakatamo naman. Nung etamo tune tapat, yo manatili yang tapat, uling ena asakwil ing sarili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamatan niyo ing sablang mga palyari, uling iti ing burining Diyos, king pangayabeyo kang Kristo Jesus. Ginoo mantabe yake kayo. At kaya kan Timon. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Higayak kaya ka o Ginoo.
King pamaglakbe ng Jesus papunta king Jerusalem, dinala niya king angganan ning Samaria at ning Galilea. Inyang dinatang yaking metong abaryo, selubungan dering apulong leprosuan, tinok nang lang makarayong bagya at kinulait lakeya. Jesus, Gino, malunos ka kay kami. Inyang ikit dong Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo at pakit ko karing saserdote. Kabang dalan, kinayap la. Inyang apansingan ning metong karela ing kinayap ya, migbalik yang kukulisak kapurian king Dios. Mig sa kabiyaara pa ng Jesus at pepasalamat yakeya. Ing taong iti metong yang Samaritano. Elawari apulo ring kinayap nga ng kinutang Jesus. Nula karinding siyam. Alawaring migbalik aminye kapurian king Dios. Subali mo kaniting daywan. At nga ng Jesus kaya, talakad ka at makona ka. Kinayap ka, ulining kasalpantayanan mo. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Pota po ngatin lang binyeke ka, nanong kaya kang pakibat titalis. Ano pong pakibat siya? You're welcome. Pota po ngatin lang binyeke kang emo manadwan, Tita Jessica, nanong sabihan mo? Thank you. Pota na mga tilang binyeke kang emo man karapat dapat, pero binyedeke ka, nanong pakibat mo? Salamat pa mo rin. Minsan panamdaman mo, ka man makapagsalita, potang binyede, ka man karapat dapat ketang pigkalubda. Pero wala kang aliwang balong amanong sabyan, nunemo, salamat. Thank you. When something is given without you even deserving it, you say thank you. Minsan you will realize words are not enough. But only thank you is the only thing that we know. King kakatamong ebanghelyo ngening dimdam. Nga naning kakatamong ebanghelyo. And one of them realizing he has been healed. Ing metong karela, inyang penamdaman at ikit ng meulo ya, kinayap ya, mi balik ya't pinuri ni ing Gino, king masika na boses. At mig sa kabyaking arapan ng Jesus at mig pasalamat ya. Nga naning ebanghelyo. That is our common human response to something given. Always thank you. Mga latita pa mong anak, inina intuturo da kay katamo, at karing kay katamong anak, inimuing simpli tamong turo, puwari. Potang ating memye, lalo na potang emiadwan, at teka karapat dapat ing pakibat, nano, masika na, salamat, thank you. And Jesus said in reply, kening taong magdili-dili karing apulo amig pasalamat nga na, wari apulo laring tepas, wari apulo laring meulo, no karin laring siyam nga na. Inimubang daywan ay ne, ing biyasang pasalamat. Manibatan niyang anak tamo, yaning turo kaya katamo. Burita mo ing anak tamong malati, potang ating memye kaya, kutnan me mismo, anong sasabihin mo? Buri mo makibat ya, thank you. Ing buri mo, ya mismo makibat para king sarili na, potang ating mibye kaya, pag may nagbigay sa'yo, ang sagot mo ay, thank you. Salamat. Pero yung pumakalungkot ka no, ngening panahon na ini, lalo na ka rin kayanakan. Pero akakit ko po, alimo ka rin kayanakan. Nune pati ka rin makatuwa. And this is a very good lesson that I also want to teach myself. According to psychologists, den kanong anak ngeni, we can label them as thankless millennials. Thankless
millennials. Henerasyon kanuring biasang pasalamat. Pero palagi ko, alimu po rin kaya nakangeni. Uling pati rin makatua, akit taming kaugalyan na ini. Makanano. Dakal na tao ngeni, kalupa na po nin paulit-ulit kung sabyan, at hekos magsawang magsabi at magpaganakakikatamo. Dakal ka rin kaya nakan, at maski pa ka rin makatua, makatutukla ka rin karelang cellphone. Kapna mo po lay makukeni. Pota pong mumuli ko kaya kami, kalagad ko namong kalagad mumuli. Lungob ko kayong pasmul makanyan, mag-candy crush siya po kanita kitang cellphone eh. Na ako si kaso. O ma, ako tuning anak mong pari, nga ako kanita. Timpamang ang kena na kanita. Thankless millennials. Bakit? When we face these things, we substitute them for reality. Pagpalit tamo yung katutuan, karening eto tong bageng areni. Pauli na ning arapan tamong bageng areni, at bala tamo yapin ining yato. Pagpalit tamo yung regalo daring kaluguran, aparating at syuken. Tala manatatalan, burita mo, keta mo nga harapan tamo. Regalo daring lugod, daring pengaring aldo, kayabe mo king bale. Regalo daring kapatad. Pero ikulong mo yung sarili mo uling sapat na ka, kaya nga kakit mo ngeto to, king kaya kangarapan. Even the opportunity to study is wasted. Uling papagalan yung sarili, king sala, daring cellphone. The opportunity to exercise and to tap our hidden talents. Masasayang, magigisan ng panahon. Uling eta mo mamalayan, 5 na kapalang oras kakanyan, ala ka manapapala, king biemo. Even the gift, the opportunity to rest at magpainawa, masasayang. Miraras galingaldo, uling ay mi papainawa yung katawan. Makaramdam dalumduming katawan, uling panes sala yung kaya katabong harapan. The opportunity and gift of rest is wasted. Anya mag-aral la kinabukasan, mamatok bala, king karelang eskwela. Because we have wasted the time to thank God. Pasalamat ka ring bagay at syuking harapan tamo. But because of these little things, we are hindered to see nanuing at mismo king harapan tamo, amaluat ta na dapat apigpasalamat king Diyos. Inyang henerasyon ngeni, mawa tamong mawa. Uli nga kakit tamo ring bagi ala naman king harapan tamo, panintunan tamo kareti. And when we focus on these things that we do not have, we will sooner or later realize, alang maging sapat king biyeta mo, nothing will ever be enough. But when we focus on the things that we already have, we will sooner or later realize that we have more than enough to be thankful for. Potang linawe tala mo ring baging at syuking harapan tamo, retang bagi atatalanta mo, aliwa mo retang kakanyanan, nunereng bagay at syuking harapan tamo, karakal pala dapat ipagpasalamat king Diyos. Minsan pa, sapat nangan pala ini, kumo papansinan, at sunaking kanakong arapan. I have already shared this beautiful story yang misan pong dalo baryo, kay metong tamong baryo. Atin pong metong bulaga pulubi. Bulag yang pulubi king metong syudad. At king kayang pamaglimus, atin yang malating karatula, king kayang arapan. I would like you to memorize na ano po'y makasulat. Makasulat king kayang karatula, bulag ako, tulungan niyo ako. Na ano po makasulat? Pakiulit. Bulag ako, tulungan niyo ako. Bulag ako, tulungan niyo ako. Lumabasing abak, lumabasing patingapon, 30 pesos yamo, ingalilimos na. Average na balang aldo. Tutuyang makalunos. Pero 30 pesos lamo rin akakwana, aldo. Ang ganyang misa na ugto, katirik-tirika ning aldo. Ating siniping kayang meto nga tao. Kinwanay tang kayang karatula. Tapos binalik na rin.
kaya rin ng mapila na pinandit. Binalik ni itang karatula. Hatapan sina na nining pulubi, nining bulaga pulubi, manibatan niyang gewa na nitang lalaki ta, o ba't bala mo may kera kal bigla, ring mamye kaya? Bigla lang merakal, ding mamye yung pera kaya, limus kaya. Hanggang anyang gat panapon, siniping niya ulit itang lalaki nga ita, ketang bulaga pulubi. Kitna nining bulaga pulubi, kayo po ba yung lumapit sa akin kanina? Ano po yung ginawa nyo? Bakit po biglang dumami yung mga nagbibigay sa akin? Pinalitan nyo po ba yung nakasulat sa aking karton? Nakikibat yung lalaki. Hindi nga na. Hindi ko pinalitan yung nakasulat sa karton. Pinalitan ko lamang yung pagkakasulat. Na ano po yung makasulat nandun? Bulag ako? Tulungan nyo ako. Pinalitan ko lang ng ganito. Yung pong kebit na ketang gulot. Kay ganda ng araw na ito. Pero ako, kailanman hindi ko makikita. Kay ganda ng araw na ito, at kailanman hindi ko makikita. At magumpisa niyang ikit dereng tao ita makasulat na ita. They realize the thing that they always have. At inlang malino panimanman, pero ining bulag alaya, at kapilanman naakiting senti nga ning aldo. Ila, tino ang panimanman, pero pulay lang, pulay king obra. Daman pansinan ng masanting aldo, ng masanting nga panahon. Kailangan pawaring datang kitang puntong, akit tamo yung ala, karing aliwa, banta magpasalamat, tamo karing bagay at tintana. Ika, do ka rin ka makalawe, karing bagay nga tin ka, o pani karetang bagay nga laka. Tandaanan tamo ini, ing taong mapasalamat, magpasalamat ya, no ka rin man at kapilan man. Pero ing taong mareklamo, hanggang dalan me paking paraiso, magreklamo't magreklamo ya. Gang pareho lakabil yan, hanggang pareho ya tatanggapan. Ing pamiya diwa mo, balo ng sabyaning metong, dakalas salamat. Pisa na ako po sanang mapupus kaniting daki ngay nining humilya. Pero buri kayo pa pong dugtungan. Ating po magreklamo? Ala naman po. Bala ko po ating magreklamo eh. But let us be realistic. Magpakatututa mo. Among magpasalamat na ako man po. Na ako man po magkulang pa magpasalamat kay nga pong Ginoo. Anyapin po si simba ko Kenny. Totoo naman po ita. Dakal ko po talaga dapat ipagpasalamat. Pero yung totoo na po niyan, dakal ko po dapat ipagpasalamat. Pero yung totoo na rin po niyan, dakal ko mo rin po talaga buri panganyawaran king Ginoo. Totoo po ali. Amen? Ang pang dakal tamo dapat ipagpasalamat, magpakatututa mo. Dakal tapa buring maganap king kaya katamong biye. Dakal tapa buring anyawaran at tanggapan, ibat king Ginoo. Dakal ya pa po kailangan ng pamilya ko. Dakal ko pa po utang, pa po magtining asawa at anak ko, la pamayari ring anak ko. Dako pa po apapatawad din kaluguran ko at kapatad. Atin ko pa pong kapanamdaman na lang kalunasan. Tutupo ali, tutula rin at tututa lang pagdalanan. And there are two just small details. At duwang malating detalye, king katamong ebanghelyo, apalagay ko mamye pakibat, kareting pagdalanan tamo nga reni. Nga naning ikakatamong ebanghelyo, may gumpisayang makanini. King pamaglakbe ng Jesus papunta king Jerusalem, dinalan niya king anggana ning Samaria at ning Galilea. Dinalan niya king angganan, king pilata ning Samaria at ning Galilea. Nga naning ebanghelyo. And did you know, you will be surprised. Bala mo paglokwa nakatamo ni sinulat kaniting ebanghelyo. Bakit? Uli nga lang lugal, pilata ning Samaria at ning Galilea. There is no such place
There is no geographical location that is set between Samaria and Galilee. Naning buri ng sabya namong. And what does that mean? Between Samaria and Galilee, there is only the kingdom of God. In kayaryanan ng Diyos. Inya makaya sa tamo, in kapalda na anyawaran tamo, detang milagrong paninto ng tamo king kekatamong biye, tamo balo makanano lang maganap. They will only happen in God's own time and in God's own place. Kalupa daretang leproswa na pulong masakit, kailangan tamo mong manaya at salubungan ng Ginoo. Nung ka rin ay pagkalubing kayang milagro at grasyang paninto ng tamo. And God's own healing and miracle will happen in His own way. Nga na ning Ebanghelyo, na sinabi ning Ebanghelyong, tilnano ning Ginoo, anya may ulula. Nanong gewaday niya may ulula. Inutos na lang ning Ginoo, munta kayo karing pari king balen, magpakit kayo karela. At inyang memintula, kabang lalakad la, karinda apansingan na mipakayap na la. Naning buri ng sabyan, nanong may kapanulo karela? Nano pong may kapanulo karela? Ing kapamintuan da. Uling memintula king pagawa ning Ginoo. Ang diyang edai kita may ulula, uling memintula king pagawa ning Ginoo, mipakayap la. Ang diyang edai kita may ulula king arapan ning Ginoo, uling memintula king Ginoo, awsandang maestro, mipakayap la. Anya nano maning kasakitan na kekang daralanan, nano mang kapaglibakan ing karela keka sasangkan, nano mang marok ing keka karelang isipan, makanano man kasakit ing mibata, karing tao nga mo man balo no magbayo laman, makanano laman kaya lang kapasalamatan di ngaliwang tao king kekang kayapan, istong sapat na keka, itang balo mong gagawan mo yung mayap at gagawan mo yung gusto. Sapat na itang Ginoo, sapat na itaking Ginoo, banking biye mo gawayang milagro. Ketang panahon, ay mo man kamalayan, mo man napapansinan, king kayang sariling paralan. Uling kaya mo, ing bukod tamong kayablasan, kaya ing kabayaran na kekatamong panayan alangaliwa. And I think that is the real reason for us to be thankful. There is no situation, there is no person who is beyond redemption. Ganaganang problema, ating solusyon king Diyos. Ganaganang tao, ating panawon king Diyos. Mirasngan king kanwanan, mirasngan king kanawan. Ing kailangan tamo mo, mamintu, gawa ning mayap. And that fact is more than enough. Sapat na ini at sobra pa. Pan maging mapasalamat tamo king bieta. Amen? Amen. Talakad tapong ini, at abe-abe tayang ipasyag, ing kaya katamong maragula kasalpantayanan, king kaya katamong malugod na Diyos. Sa salpantaya ko, king Diyos, ipangmayupayang tutu, linalang kimbanwatyato, at kang Kristo nga nakabugto nga ginutamo, pengagliking payaning banalay Espiritu, bipait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng payang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlumaldo, sinubli ang mebye, pepaita siya banwa makalukluk, mananing Diyos, pangmayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, bangmukum karing mabiyempo ang menga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamak ding santo, king pangapatawa dareng kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alangangga. Amen. Manalangin taking ipatang at subanwa,
ang malambat ng linugod kaya katamo, bayo tayo pamalyaring luguran, at mitimawa kaya katamo kapamilatan ng Kristo. Paturo tamo kaya, ban maging mapasalamat tamo karing grasyang tatanggapan tamo, ban maging mapaminto tamo king kayang kaburian, at ita sana maging sapat na kaya katamo. Nga tamong manalangin, Ginoo, papanatilyan mo kami king lugod mo. Ginoo, papanatilyan mo kami king lugod mo. Para king bayan ning Diyos, ing Santa Iglesia, baning malugod tang Diyos, panuan na para king sablang binyen na kakatamo, ing lugod ning Diyos, ing biyen ning Diyos, ing pamantabe na sikanan ning Espiritu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo king lugod mo. Para ka rin kaya katang pengari at dinganggang meging mayap kaya katamo, ban ibpangatsyo banwa kaya katamo, baning ipangatsyo at panitian king lugod na, ipanalangin mo kaya taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo king lugod mo. Para ka rin kaya katang kabalen at ing kaya katang bansa, baning Diyos gawan na kaya katamong mitmong kapansalamatan at ring mo muna kaya katamo para king pibandyan ning kultura at ama na takarela at king kasalpantayanan pepayabot da kaya katamo ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo king lugod mo. King kataymikan na duwan tamo king Diyos ngeni, king pe kamalalam ng kapagnasan, ning kaya katamong puso. O maya palubat malugod a Diyos, ang tinaning tinanggap kay alang bayad kaya ka, alang bayad kami naman sanang mamye at mirake, banditak muman makapakiwangis kay keka, at king wangis ning kaya kang anak, at abayo miya ing wangis na ning lupa ngay ni, aparimla na ning pamipate-pate at kasalanan. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kanakot kaya kayong dahon matanggap ya arapaning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan sa aning ginuiting daong karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo yung panalangin at ay na yampang miking kasalpantayanan ng ponlugod. Manano na sanang iting Eucharistia, iatad na kami king kekang ligaya, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ya ke kayo, At kaya kon, iat nayo ring pusuyo. makayat na no, Pasalamatan taya ing ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tune pin karapat dapat ampon matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kapamilatan ning kayang pangabait, mi bait keng pasibayo, king kayang pamaylasa mi kabus kami. Kapamilatan ning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biyalang angga, king pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, makiyagom kami karing anghel at banal, kabang daralit da ingalang tuk ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming kakanta. Pagdaratan. Banalmigi pa, karapat dapat nakang puryan ning meto yato. Uling king kapamila taning kaya kang anak Yesu Kristong ginumi. At king kayo payaning banal Espiritu dininan mong biyat kabanalan ning sabla. Alakang tuk ng mamaus king kaya kang balayan. Ban manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbog na. Ing dalise daon miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa pagamwa mo mi. Ing pabanalan mula king Espiritu mo reting ay na daralamit darawon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak Yesu Kristong ginumi. Aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, pirasunet binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti kongan mangan kayo kaniti, uling iti aing katawan ko, amidaun para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri, binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan iti ko ngan minum kayo kaliti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan ka na ko. O laying misteryo ng kasalpantayanan, Ikaw, O Kristo, ipagagana kami ang kamatayan, ing kaya kang anak kami ang abos kay kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebyat ing pamaytas na banwa, kabang panayan ming panyatang ng pasibayo, inya daraon mi kaya kabilang kapasalamatan, iting mabiyat banal na sakripisyo. Balikdan ming yayain ing kaya kang Santa Iglesia, at lawan ming mi daon king sarili na, paulin ing kamatayan ikwan na kaming binalik kaya ka. Pagkala mo king ikaming misulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmon kami king espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong alanganggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man Virhen na induning Diyos. Kambering wan mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at maligayang martires, at ding sablang banal. Paulining pamamilat ang dama, nalig kaming mirinan kasaw panalang patanat king harapan mo. Iba iti sanang ayining pangasut mikeka, mamungayang kapayapan ng pon kaligtasan para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan ng pon lugod, ingkekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe keti king yato, kambening kekang talasuyo ipapa Francisco, ingke kaming arsobispo i Florentino, ding sablang obispo, ding sablang pari, lalong-lalo ning kaya kaming kura paroko yamong Raul, ating mabilog mong balayanin at bus ning kaya kang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasahot. Ganakan mula naman ding kapatad ming mayangon na biye, lalong-lalo na John Emmanuel. At ding sablang kaya kami matulat me muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalangangga.
Kambening matibi kapanaligan at pamagtiwala, king Diyos sa parating malugod kekat kanako. Aos tamo kayang ni kapamila taning panalangin, at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami o ginungking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo payan, nating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik din kaya kaming kasalanan, nuning pansinan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon pisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon mag-ari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timore. Ing masayang paralan idake tapungen iking balang metong, ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Kapayapan po. Pakamalan kong kakaluguran, nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung Jesucristo yung kapakibatan karing sabla tamong pangarapan, nyo yung piyakamalam tamong kapagnasan,
Nyo'y milalako king kasalanan ning yato, mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king kaya ngapunan. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang ipa, ing katawan at daya ning kaya kanganak pagkaluba na kesa ng dake king kayang biye. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Makuyad mo pong announcement. Munang dili po, pasalamatan tala po. Ring hanggang minantabi king basic orientation seminar da po rin kaya katamong kayanakan, king kaya katamong parish youth ministry, king kaya katamong parokya. May gawa po nanding 1 p.m. to minabot siya pong around 5:30 p.m. ing karela pong basic orientation seminar on youth ministry. Pasalamatan tayo po ing parish formation ministry coordinator, ing panimunana pong Sister Lot Sunglaw, palakpakan tala po. At ding minantabi po karing kaya katamong kayanakan, di Tita Alice Kayanan at si Brother Rolly Flores, palakpakan tala po. At ding youth leaders tamo po Andre Nicole at Luigi, pasalamatan tala po at minantabi karela Brother Alvin Calo. Dakal pong salamat, palakpakan tala po. Then po making speaker da po nandin di Brother Reynald Velarde at di Brother Kim Villesca. Pasalamatan tala po, palakpakan tala po. At atin la naman po tutuking leadership seminar naman po kanyan, tutuki po, dahil hanggang leaders na po rin kaya katamong youth organizations at kaya katamong parish youth ministry to be announced ya po yung schedule at yung maging speaker na po kaniting leadership seminar. At pasibayo po, kalupa po last week, king gulot po, nung iyo po apapansinan, kalwalyo po king kaya katamong pisamban, atin pong maglolo kaya katamo, ngayon pong aldo ngayon ni, ing kaya katamo pong ing pekayanak pong parokya king mabilugar ki diocesis, ing parokya na pong Santiago Apostol at sula po ring mapila na parokyanos king kidwal, ialok daw po kaya katamo, ring sarili daw pong gawang kandila. Ila po mismo ring ginawa karing kandila nga reni, lalo na pong ngayon lalapit niya na naman po ing daon, ini pong maging proceeds na kareng pamagtindada king karelang kandila, magamit siya po para king pangatalakad na po nining karelang pisamban, ning bayong pisamban, San Pedro Calungsod Parish, Santa Catalina Minalin, king pamanyese na po ning tasasawp mo naman mong pari kaya katami Father Jason Canlas. 100 pesos mo po, dening kandila, sarili do pong gawang kandila, solid wax la po rening kandila nga reni. Laman po dapat pang baso ring kandila nga reni, pero ginamit do po pang baso. Banela po magigisan. Alupa na po ni sinabi ko kanita, deni pong kandila nga reni, 30 to 50 years, ela po magigisan. Basta teyo po si Sinjan. At dala rin po papanasan, dening kandila nga reni. Basta tisag kayo la po kempinggan, di na niyan danom. Edo po panasan din kandila nga reni. At atinlarin mo si Tronela sent dening kandila nga reni, panlaban keng dengue, kaniting panahon na mauuso na naman po yung kakatamong dengue. Sana po tangkilikan tamo po ing ditak pong alok da kaya katamo at anyawaran na saup din kaya katamong kabalen, kaparokya, kakaluguran kim parokya ng San Pedro Calungsod Parish. Deta pong sali, God bless po kaya kayo. Deta pong sali, imingat ko po king pamanuli po. Biro mo po, tapos ang kanan nyo ko. Sana po, gang sumilip tamo mo po karela at manikwa tamo po, karening karelang alok ka kandila. Dakal pong salamat. Ing taong mapasalamat, magpasalamat yan, numan ka rin, no ka rin man. Ing taong mareklamo, hanggang dalan making paraiso, magreklamo at magreklamo yan. Ing pamayaliwada mo, ing metong biyasa yang magpasalamat. Ating tunay tamo dapat pagpasalamat, itang dirina nakatamong sika na ning Diyos. Lipat na rin kasakitan, amamintu, king kayang kaburian. Yan, ing magdala kay katamo, king kapayapan, ganap pa kanawan, kay katamong pagnasan. Ing ginuman tabi kay kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, kambeda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. At ipagkalub na sana yung piyakamalalam ng kapagnasan ng kaya kong puso, hingip pa, hinganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan niya ing ginu, karing biyeyo. Salamat king Diyos. Ala po mag-shortcut, dumalanta po ka rin
salita pong kandila. Dakal po salamat.